الحمد لله عملي حياته خبوات يا خدي رسوله بيدا شابش خدير ونذر يا بيدا ونذر كفر ظلميدا يا ربي تمشاشنك يا ربي تعقيبة ما تفخر عنك مسمانا حاضرة يا ربي أغرى سيلم خير به أغرى سيلم خير به عملي بي حاضرة وزارك من نبيك من ربي الحمد لله ربي ما حفظه مجا مصرك حافظة إيماني بحفظه مجا مصرك يا مسلمان حاضرة تفضل أمري ربي منا أم في قانعن في راضين له ربي ما مشاشنا كيله الحمد لله إن أنزلناه نراجعه مدبر غذريا خدي دمدان فداك جاني فداء وذريا خدي رسولي الحمد لله ربي ما مشاشنك يا ربي خذي خيرا وجه مظلك يا مجي ربي ربي ما مزح ما خبي هذينك نيجي ملاقة حسيني خوتكم وكي كتا حبس زندان يا أجمل بومراق نجيب أجمل مراق بوزرد ايوي خرابت بالبناي كوايا من يشن بابو عربي تحفظها ما هم سوانا حافظ الأيام الصدقي ولا جادي ما نشوف الحمد لله أمري ربي ما عودايا ربي مدا ما زنكير أو قرا دا بهالشاي الحمد خذير أو كتوي قرا في دا بري كتوي قرا في دا أمري خطي دا فداك جاني خطي دا فداك الحمد خذير هزار جاري ما مشبهين يا ربي تمشاشنك أمة مزري نخي تعقيبتي ما تفخر عنك يا ربي مزريا خدون نخي مزحما خو بهيفينك يا ربي الحمد لله حفظة ما تبدأ يا مصرك يا ربي حافظة إيماني بي يا ربي حافظة إيماني بي يا ربي بالخيم خلص إيماني فداكرين يا ربي مشغلة وقلت لك يا ربي مرسمانة حاضرة تبدأ يا ربي Amcam cezaevine girdikten sonra nenemle çoğu zaman cezaevine biz gidiyorduk beraber. Hep sürgün yaşadı. Hep uzaklara hem ona eziyet hem bize eziyet çektirdiler. En sonunda daha cezaevindeyken babası vefat etti. Babasını görmeden ve babası onu görmeden. Yaşlı bir haliyle vefat etti. Daha sonra Ramazan bayramında 2016'nın Ramazan bayramında birkaç gün kala bize bir haber geldi. Amcanız hasta diye hastaneye kaldırıldık. Biz gittiğimizde kötü bir hastalığı teşhisi konulmuştu. Belki bir Hüseyin gitti ama onun ardında binlerce Hüseyinler gelecek. Ben daha küçüktüm, bebektim, cezaevine girmiş. O da gencecik bir delikanlıydı. Yani ben amcamı genç veya delikanlı olduğu zamanları hiç görmedim. Onu gördüğümde yani ölüm döşeğinde biri olarak gördüm. Ben toplamda bir ay amcamı gördüm. O da İstanbul'a geldiği için İstanbul'da ben hastanede onun yanında refakatçısı olduğum zamanlarda onu gördüm. Başka da hiç görmedim. Yani böyle konuşacak, amcamla dertleşecek hiçbir anım olmadı.
Hüseyin abi 48 yıllık ömrüne 24 yıl cezaevi hayatı sığdırdı. Ben bunu bu dünyada yaşama olarak görmüyorum. Dolayısıyla 24 yaşında Rabbine bu da Kemalist rejimin kumpasları sonucu, zulümleri sonucu Rabbine iltica etti. Allah'ın izniyle İdris abinin dediği gibi onu da biz şehit olarak görüyoruz. Çünkü biz ömürlerine, hayatlarına biz şahidiz.